da ti pokažem neke ponude što sam dobila za leto. Ne, daj da vidim. Ja, pa ovo izgleda isto kao oni crte što smo videli u Wellingtons baru. Cijela žurka je bila u letnjem fazonu, puno peska, dušeci, lopte za plažu. Da, ko bi rekao da neko tako zatvara klubsku sezonu, stvarno nevjerovatno. Pošto si menadžer kluba, kakve žurke... Da se ne vidi. Da, kakve žurke voliš da posećuje? Pa ja volim da pravim žurke, a sve žurke na kojima se dobro zabavljaju su za mene sjajna stvar. A koju muziku voliš da slušaš? Ja sam malo bajat, imam 34 godine, samo 80-te, kao što čujete. Pazi sad ovo, ej čoveče. Recite mi na koje žurke najviše volite da dolazite? One koje otvaraju ili zatvaraju sezonu u klubu? Otvaraju. A zašto? Pa onda je uzbudljivije, svi čekaju da bude otvoreno, a zezne ludilo, a kad zatvaraju onda kao, a doslovno vidimo se sledeće sezone. Pa šta onda tražite ovde? Pa morali smo da dođemo. Duga priča, preko veze. Kakva je saradnja između bendova kada svirate recimo na ovakvim klubskim svirkama pa vas ima više? Pa evo, u ovom slučaju jako dobro, pošto su prijatelji grupa Miloća Pezlo i Queer Band. Čak smo nešto i zajedno radili, naš prijatelj Žule je svirao bubanj sa nama ranije. I lepo je to što se repertoar razlikuje, znači mi sviramo neki pop, rockić, oni malo više funk i disco, dok Žule i njegova ekipa sviraju 80, mi da sviramo nove hitove MTV. Tako da to jedini radimo u gradu i ne poklapamo se, lepo se dopunjujemo, dobri su muzičari i mi i oni, tako lepo sarađujemo. Šta privatno voliš da slušaš? Pa mislim to je opet kad kažem raznovrsno, znači da od roka, popa, od nečega uvek glasno, što mi zamera suprug. Where are you from? In Pittsburgh. Pittsburgh. How do you like clubs in Belgrade? I love Belgrade. Belgrade is great. Clubs in Belgrade? I'm going to live in Belgrade for 2 years. Belgrade is great. What music do you like? I like the rock and roll. Belgrade rock and roll music is Bella Bella. Belgrade girls? Odlično. Excellent. Dobro. Jako dobro. Ćao. Pazi najbolji štos. Koji najbolji štos? Pored svog onog peska i rekvizita za plažu, žene ne bi bile žene kada ne bi smislile neki način da nateraju Vladu Georgijeva da peva. A misliš na onu peticiju što je potpisalo 20 devojaka tamo u klubu s tom na začelju? Da, upravo to. I kada je Vlado od običnog gosta postao superstar. Počeo da peva svoj letnji hit Anđela. A pritom niko nema dokaza o tom događaju osim nas. Definitivno najdogađaj nedelje.
će ti reći samo da sude, da naude meni da me ne voliš više, a ja sanjam svoj